Mono na indo manchi umurigere begeta seni kya Ndizi TV na bobwa nsubwo mu Gusii kwigena kwa nebra no gendrete kwego ke kigima asoko bwa temiroberi yonsi yeri tkoria rero cyaragire Chinsa Ikomi cyabona magorova cinga kingo kwariga ya SMS Amayia eriyo nkomanye munanara yana kwariganire asenchera ereyo gwenge nyora sensemo ya Facebook na bakogendra gotonyaro gwetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyaro gwetera Ndizi TV News bayigona boko ya soma wetera se website ito www.ndizitv.net Ero togendera kumanya buna watka kurwase Chinsa nyochonsi imeyense ya Kenya. Oro kwene KHP chaneli ogicha wekera sentra ya bene niga kurokwa Abigail Nyanchama eretriane Everlyne Osero sangana ntwe komwerio. Sentra yobenge ni gotko ya chaka sentra ya bene korwase county ya Kisii awase egatia bara ikorwase county ya Kisii bakora wano mochumbe o South Mogrango Silvana Osero omo women representative we county ya Iga Doris Donya omo senator we county ya Kisii Richard Onyonka egatia bara ibanda bange babete bagokora ege ikaro aburitko igoro magoroba no mokonyi bo mugavana we county ya Kisii Dr. Robert Munda ase engayaye okwana magayo gokora ege ikare kyoni go umuchumbe o South Mogrango Silvana Osero abetega kubwatoka ekirenga kyabekenene asatebete buna egati yali babete bagukwanira no kolyereria amagendero gosemeroberi amagendero yabereke okorekana ase county ya Kisii ase egeka kemetienyi Ikomi na 3 ase boigateru nanigo boigo bakolyereria goseba kwa bakoretege ikaro eri kolyereria igoro kubwatira nawe serikali ya county ya Kisii ne serikali nene asoko ene kyabuna amagendero aberega korokana ase county ya Kisii boigona tebete bune kirenga kyabekenene no kobeka chinchera cyoko igwana gose kubwatana bunabara ikorwase county ya Kisii eri gokorera omumenyi bwe county ya Kisii amagendero kubwatkana ne chira chebabete bakubaliera chinga kichi campaign egatia yanda mangi to just pay a courtesy call to His Excellency the Deputy Governor and also to review our county's development program, both present or those that are active or ongoing, and the future programs by the county government. Kwa hivyo tumetembelea naibu governor because it was very easy to get him. And then he's also explained to us what the county has been doing for the past 13 months, although in a struggle, because hiyo ni ya kumulikwa na torch. And then and the programs that they have for the next in the next financial year. Na ametueleza ametuambia kwamba ni vizuri viongozi tushikane tufanye kazi pamoja, both national and county government, ndio tuweze kuletea watu wetu maendeleo. He raised the issue with the new development ambayo mmejua sasa hivi, where the control of budget alipeana kind of a precondition for the further disbursement of the funds to the county government. Namagega ya machibu ya matemwa manene ye klasiki ya 5 na 3 KCP yo makoyega korari wabwo chiritkoria Alhamisi tariki 23 anigo bano yarokandebu na abaibori korwase chinsemo ao nigo bataisanegeti na machibu ayo asbata buna obokorekanu nigo bwabeire bokoenekiwa nigo abaibori korwase skuru ya Set Green Hill Academy yocho egotoka se chinsemo chia jogo babeire bawesokya na kwemurunganiria amachibu ayega asago babuna tari amarongi kegima korengana barabunigo omoroki wa umutangani korwase skuru yo abwate amaxi chimi sato emeronke 5 na 3 egento getanya korekana ase skuru yo asabe boli abange babere bakwemurunganya natabuna samatuka magega gosase emeroberi yonsi ya masomo ni gaboroki wa babo babere bagokora bya akorende asamatema yega nigo babete bakwenekia amachibu araba bekegima nabano nigo baganiriye ekembe ketenere tamatema iminsi ya Kenya NEC nabo igomo waziri w'ekisemi Ezekiel Machawu kwenekya bunango swana nari na kuligereria enganeyega asobwimekegima Omuyagi Baba Emmanuel. Mimi mtoto wangu alifanya mtihani kutoka hapa. I'm one of the parents, St. Green Hill Academy.
My son was among the best of this school, and I have his report card. He has been performing. He has never gotten below 400 marks since he joined this school. He has been topping #1 all through, and we expected him to be one of the top in the country. Unfortunately, all of us have feeling pain, all the parents who are around here, because all the exams these children have been doing around this county, there are various tests they have been performing. Green Hill Academy has been performing exemplarily well, topping across the county. Oronora batyo murike chomildred mumanya gendrete kubwatia na chikotumanya sobe kirano ekerera arage ense mona boigo Chinsa isato tokotena nayo ni gomura iwense Dr. William Samuel Ruto agendrete gokwanira egati yamagendra lyabere kagokorera abananchi anegati ebirobere ibabegate yokoenekia abananchi babere bagokonyeka sensemo yamagendro na koenekia buna ense ya Kenya yabeire kegoska bosyo nigomona abere kagokwanira igorengana yoburemi asago keire embure yogendrete koenekia Mense ya Kenya na mono chinga kibaba kubwatoka amoyo yerigorire sigima na tabna ni gori gesaria rokaniri gukina umuroberi atebira gocha kogendera gusira kwenekia bunari gesaria gendera gukine mense ya Kenya asenchira yamo yogosiria umuchando bwenchara na boigo gukinya uchumi imeyense ya Kenya Ruto boigo nigari rokanirega kumochi abalibago sona na nimeroberi ya serikali ya magendero aniga yakwana chinga kiabaga korabara ibande asogikira no musangirekano bwamasabo ase ekanisa ya Priesthood Fellowship Church yotoka se Chinsa mochia Kahawa West imeyomochio Nairobi. Sisi bado tuko nyuma. Tofauti ya wao na sisi ni maamuzi ya uongozi. That is the difference. Hatuwezi kwenda mbele kama vile walivyoenda mbele kama hatuko tayari kuamua vile walivyoamua. Mnanielewa? Wao waliamua ya kwamba kuna vile watafanya mambo. And that is why they are where they are today. Hapa katikati sisi tunataka kukaa tu hivi, convenience, populist, nini, hiyo nchi haiwezi kusonga mbele. Kwa hivyo msikuwe na wasiwasi. Hii mambo tutapanga vizuri. Unajua mapema mwaka huu tuliita mkutano, tukaenda pale Nyayo Stadium, tukasema tunataka kumuomba Mungu kwa sababu ya mvua. Wengine wakatuchekelea wakasema angalia hawa. Lakini mwaka huu tumepata mvua ajabu. Ni kweli ama si kweli? This year we got rains that we haven't got in the last 4 years. Niliwaambia njia ya kupunguza gharama ya unga ama chakula ni kuzalisha shambani. Hata uvae sufuria kwa kichwa barabarani, hata ufanye nini, unga haiwezi kuja chini mpaka tuende shambani tushughulike ndio unga irudi chini. Ase chinga kechoro tubega nabaka gukwana regore chingwa na echo cyabere chigo korekana gati ya serikali nesemere kwa mereri ya serikali ya Azimio la Umoja One Kenya echo cyabete chikwera no robot kubwato kwa askirata na chingwa ne nigo cyabere chigo korekana ase enchira ewenerte na koene kyabuna barabo barayikorwa ase serikali ya Kenya kwanza nigo baguche kubwatirana aso goikirania amaganionsi ayo abakenya baba kubwatoka ase chingwa necho eryo koene kyabuna amagendra berga kororokana nense ya Kenya guskabusio. Mulisikia sasa wale watu walikuwa wanazungumza mambo ya dialogue wamemalizana na hiyo kazi. Na tunawapongeza wamemaliza hiyo kazi. Sasa tuungane tupeleke Kenya mbele. Wametoa mapendekezo. Na hiyo mapendekezo yote wametoa ni sawa. Mahali wamesema tupunguze gharama ya serikali, ile watu wanaenda
safari ile watu wamesema ipunguzwe by 30%. Ingine wamesema ipunguzwe by 50%. Hiyo ya 50% nimefanya tayari kupunguza hiyo by 50%. Ile wanasema ipunguzwe by 30%, mimi napendekeza hata tuongeze ikuwe 50%, ndio tupunguze zaidi, ndio Kenya iweze kusonga mbele, because we must learn to live within our means. Yale mambo mengine yote wamependekeza, sasa nyinyi wabunge muende mukalie hiyo maneno, tumalizane, sisi wa Kenya wengine tuungane, sasa tushirikiane na kujenga taifa letu la Kenya bila ugomvi, bila chuki na bila ya kugawana. Tuwe pamoja so that we can move together as a country. Asomo sangirekano yonigo omugachwe kyama kia UDA uyoboigoro muchumbe korwase bunge ya kitutu chache North Jafet Nyakundi abaga kugania abakenya ko babatoererwa senkeria buna eserikali nigo ebegetense mimirubiro aho yokoenekya buna abakenya bonsi babeire bagokonyeka niga baga kwegerera emeremo yobokoreri bwayo murayiwense Dr. William Samuel Ruto aigatia basensemo yoboremya aigatie chinsemo chinde notababuna nigo amatunda manene abeire gakwe nekiwa ekianekia muna niyo bawo chikogendera kubeka omokia abwoko enekia ense ya Kenya yabereke waka egetamkire kinene. We have to have patience because they don't come at once. Hata akina mama tukingoja mtoto lazima tungoje miezi 9 ili tuweze kupata mtoto, si ndio? So kwa hivyo mimi nawaomba tuweze kuwa na subra, manake Mheshimiwa Rais na serikali yake ya Kenya Kwanza inazidi kufanya kazi. Mimi mwezi wa 3 ile wakati kulikuwa na maneno mengi sana Kenya, nilikuwa ninashangaa rais yeye atawezaje kufanya gharama ya maisha iende chini, na sikuwa nataka kuwa in his shoes at any particular moment, lakini as time went by niliona ya kwamba things are changing. Bei ya unga ikapungua kutoka shilingi 240 mpaka shilingi 130, na hiyo yote ni ile mipango ambayo aliweka, ndio tukaweza kufanya hiyo bei ya unga kurudi chini. Hata haya maneno mengine yote, maneno ya elimu ambayo ameweza kuandika walimu zaidi ya 56,000, saizi maneno ya masomo JSS ameweza kuipanga sawa sawa, maneno ya TVET scholarship ameweza kupanga sawa sawa, pande ya agriculture mbolea ameweza kupunguza na wakulima wetu wameenda shambani, na kwa sababu ya maombi ya kanisa mumeona tumepata mvua, bei ya chakula imepungua, na haya maneno mengine yote nataka kuhakikishia Wakenya tuwe na subra na mambo yatakuwa sawa sawa. Gutigana nayo nigo omokonyi bwa monogeria sebunge nene Gladys Sholeibos abairiga kuruo kuburego cha saba Kenya ko babatoereru ne serikali ya Kenya Kwanza anene chinga kechiga uchumi ya rokanire gokonga kegima ukwana se kanisa yegi Adventista ya Bware yotoka sebunge ya Kabondo Kaspul imeye county ya Homa Bay. Sholei gatebire buna goseni gatebete buna ekereng eserikali nebegetomokia aso kuronge ya amangana uchumi na baigo wonchoreria amagima y'Abakenya nengana yabetegekwewa okobokono yokabera umuchumbe bwenseme yo Sylvans Osele oyoboigo bereka gusegeta engana yo murembe na baigo okomenyo okuya egati y'Abakenya. Kenya itabadilika. Na mimi naongea kama mtu niko katika serikali. Kitu tunauliza kila mara. Tunaambia president maisha ya Wakenya itabadilika, na tunaangalia mkakati president ameweka kuhakikisha, tunaambia tusubiri saa hizi, bora tunajua mbele iko sawa, na hakikishia mbele iko sawa. And I want to tell you that for associating and working with government, our place is better. Wachana na hiyo. Mheshimiwa William Samuel Ruto alinisaidia kujenga the only TTI, the only college in Kabondo Kasipul. Iko ama iko? Na sasa iko na 1,200
Abarimu ba Junior Secondary School ababete bakwewe mirimo omutinyo mutangani omwaka yo w'ekibibere 2023 nigo bono baorokirie obwo bwabo bwogotari kwa permanent nekiombekerege kuri kabari imensi ya Kenya Teachers Service Commission okwana Amayia County ya Meru nigo batebire buna ebirero byabo nonyana boti tibiraiwekana nekiombekyo asibaganirie serikali kubatarana nekiombekyo ya TSC kwene kyabuna nkorigereria bare engane nako basira iro nabarababe bakwegenderera skirwataire buna babere bakubekomokia anene asomwa kumugima. The content that is in Form 1 and Form 2, the structure of the atom, how will that learn that without having the laboratory? There's no laboratory in primary school. Those are the simple things that we are asking. So our request to the government, please, let these teachers be confirmed. They have worked for a whole year voluntarily and telling them again to work under the same conditions as intern teachers, it is becoming hard for them. Nabanto wetani chirwibere abo babwate binyinyi benyamureo asensemo ya madhare ni obona bago chiago konyeka mono magega ye clinic ekyo kyarege wagachwa ase gosokorerwa amayunchorero yobwagachi akiabete ge koigurwa bene ni obona bago chokonyora oborinkoria naboigo obobwenia gekyo ase barabe bagosirwa nekyombekia AIDS Healthcare Foundation ekiboyo kirabeke gosira emerobero ao yabo babwate ebinyinyi ebyo byenyamureo kurangana no murike munene ase wizara yobo chenu hari kimtai serikali nechie kogendera kubwatirana nebyombe au bitari bya serikali ase okorwania ebinyinyi byenyamureo ebe byarrokanire gukina se birengo byigoroke gimas Chinsemo au imeyense ya Kenya. This foundation have programs for the youth that they will be engaging the youth so that they are able to counsel them, support them at this particular time because they are the ones now who are most vulnerable. We are delighted today that we have reached a milestone of 15 years, but more importantly, we are delighted because of the number of lives that we have had an opportunity to impact positively. As healthcare workers, we've committed ourselves to ensure that we prevent unnecessary suffering and premature death. We are putting programs for public education just to ensure that people are aware that sexual practices should be where people are of mature age and also where there is consent, and that is basically one of the areas. We've heard about other methods including condoms. We have drugs for prevention. Mwanchi murire yorobati oro na rogotoreta omwerio wa Amayia Chinsa Ikomi asenchera ere yobekera nungo wakira ngambia mono aso kogendera gotobwatia na mimuna aso gochora kobwatia emirobero yonsi getaseni kya Ndizi TV na bwo obwansu bwo Gusii kurenda ya munayanda mangi no twenyora senchera yobekera no ekrera aragense mona boigo Chinsa isato chamagoroba unarare tu asore nere Josephat Amisi ono mwanchi murire yenda kobwatia emirobero yonsi ya Ndizi TV asense moya Facebook otonyoro wetra Ndizi TV News Digital asense moya YouTube Ndizi TV News na se website yato na boko ya somo wetra www.ndizitv.net yetagendera kumanya buna watka korwa se Chinsa Chansi imeyense ya Kenya omurobero bwe misa Jumapili kugochirora segeka getari getambe korukupono abuno koreto asore nere Joseph Mokogati aserit koria rero nigo abwate abageni korwa se kanisa ya St Charles Luanga Kisii Cathedral Parish ekarobarachi gotosesenia na matera yege Katolika achisara egatia yande amange bono mwanchi muri yeto boza Oscar na yeseseni wa imeyo murobero bwemisa Jumapili oriana kya chipicha neryo gichawe kera sencha ya bene nigakoro kwa Bigel Nyanchama eretariane Everlyne Osero twaro burgereri borobya nabo igo emagoroba erentoereru. Ndizi TV, ubwansu bwo Gusii. Oasis